Isizwile isikhalo somuntu omnyama inkosi. Isizwile isililo sikhala emhlabathini inkosi. Nahleka najabula nathi ke na we will destroy South Africa after that sihambe siyohlala phesheya. Basale lenhlupheko. South Africa nomnotho kabi. Sizodraina lomlotho siwuthathe siubuyise ezandleni zethu. Qede siyishiye kanjalo iSouth Africa nenhlupheko. Kanti inkosi Zizwele ngitheni ngakaqedi yathi inkosi mina nginomuntu mina engimaziyo ukuthi ke nalomuntu uphila mina ngaphakathi enhlizweni yakhe wathi Msholozi vuka wathi abantu base-South Africa bayasha wathi izwe South Africa liyasha vuka Msholozi wamnikeza amacebo engqondweni yakhe wamnikeza amacebo enhlizweni yakhe wathi thula Msholozi wathi thula wathi one day ngifuna ukubuyisa lebantwini futhi bayomangala futhi bayokhala namhlanje bayakhala bayaqhaqhazela abalele wathi Msholozi ngizokunika amacebo mina lelizwe lelo uzolitakulula kulobunzima elikubona wathi laba ngiyababuka nje futhi yazi ngalesi sikhathi lesi uzenzela uNkulunkulu uyakubuka uNkulunkulu asho athe sakhe isikhathi siyeza bantu base-South Africa nonke enhlala sezansi ningizimu nenyakatho ntshonalanga nempumalanga ngithi phumani niphume ngobuningi benu hambe ngomhla ka-29 May hambe niyovota nivotele umkhonto wesizwe kuze nizokhululeka when it comes to economy kuze izophela lento yokuthola abantwana abancane behlele ey'tradini bengasebenzi yokuthola abantwana abancane bedla ama-drugs bedla utshwala yonke lento bathi Ramaphosa kulungile vele we coming to destroy this country no more Ramaphosa nabangane bakho you will never destroy this country umsholeze saphila uNkulunkulu unikeze umsholozi amandla okugcina wathi ke namsholozi kunika amandla okugcina sewukhulile sewumdala kodwa kunikeza ukuhlakani ngithi vusa umkhonto wesizwe hamba uyolwa ngawo ungene ekutheni ke na ukhululele lalizwe ngoba liyahla izwe ade sihlupheka abantu bakithi uyangisokolisa mina umuntu ozomuzwe ekhuluma ethi ke na umsholozi uselfish waye ufuna ukubuyela embusweni ufuna ukuthi umsholozi athule na abuke izwe lisha yona nto ufuna ukuyibona naleyo mina bengithi abantu abazosala ku-ANC abantu abathola iphalishi kodwa ngiyamangala bangabe kuzosala abantu abafana nami abangabhenefithi lutho kwa-ANC ngiyamangala singakhulumi ngemali yegranti singakhulumi ngemali yepensheni akusiyona imali ka-ANC leyo imali yombuso imali yombuso leyo abayisebenzisa budedengu imali bayisebenzisa budedengu kunjalo bese bayasicindezela futhi behlale kusho Zizwele inkosi mhlaba waseSouth Africa ngithi ke na ngomhla ka-29 May phumani ngobuningi benu enhlana sezansi siyothatha izwe ezandleni zabaqoleli ezandleni zikaRamaphosa nabangani bakhe futhi ngiyanizonda mina ngipersonally ke nje ngani this is not about politics Ramaphosa nabangani bakhe nisicindezela nabo ngipersonally ngiyanizonda nje baba ngiyanizonda noma ngahlangana nawe kanje mina ngizokubingelela nje ngoba umuntu kodwa ngiyakuzonda baba umqama banga ngiyakuzonda ngiyakunyanya ngani ngoba azange ubuzwele ubuhlungu umuntu omnyama azange uzumzwele ubuhlungu kuphela nje kube ama-benefits akho nabangani bakho uphi unembeza abantu base-South Africa bekwazi ukuhlala for fucking 8 hours bengenagesi uphi unembeza abantu baphelelwe imisebenzi bangakho abantu abaphelelwe imisebenzi kwa-SAA uphi unembeza wathi abantu bazodlani uphi unembeza zingakho iy'nkampani eseyithathiwe ama-private sectors ezikahulumeni uphi unembeza zingakho iy'nkampani ey'valiwe uphi unembeza Ramaphosa uphi unembeza awusuye umuntu wena wisilwane awunandaba mina ngisizwe funa ngixolisi anginandaba ukuthi uzothini ngasikhatsini vele ngihluphekele mina noma ungangenzana nginandaba hlupheka kwami ngiyofanakho uma ngabe kumele ngife nakho
Ngithi unamandla vele wena nonke nobheka iceleni namandla ukuthi umuntu mangabe ekhuluma hambe nombopha njengoba nabopungizwe nabopho bonkosikhanyile nabopha bonke labantu nababophe ukuthi bayakhuluma nabopha onehas ngokuthi ke nabakhulumile ubandlululo nina nisenalo lenziwa kunina nina niyalithatha niyaliphendula nilenza kuthina ngokusetshenziswa ngabelungu. Anawo unembeza anisizweli Ramaphosa anisizweli bheka icele anisizweli sibhlungu abantu bethu bethengisa idakamizwa befaka idakamizwa left right and center la kulelizwe leliloba babkhulu nibabambe niqede nibadedele nithi babhadala imali abantu bebulala abantu nibabambe niqede nibadedele nithi babhadala imali sesikhathele nina phumeni manje. Mina anandaba noma ngenza noma ngabe yini kumina anginandaba mina vele ngiyophila ngalobunyaka ngiyoze ngene egodini uphu nembeza nina ngibhlungu kabi mina.